Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dire no all'odio fratricida e alle menzogne di cui si serve. Dire no alla violenza in tutte le sue forme. Dire no alla proliferazione delle armi e al loro commercio illegale. Ma ce n'è tanto. Ma ce n'è tanto e sempre rimane il dubbio. Questa guerra di là, quella di là, perché dappertutto ci sono guerre. È davvero una guerra per problemi o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? Vorrei ringraziare tutti coloro che in diversi modi Med pozdravi po molitvi angelovega češčenja v nedeljo 8. septembra se je papež zahvalil vsem, ki so se na različne načine pridružili dnevu posta in molitve za mir v Siriji, na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu. Obenem je pozval, da bi ta zavzetost trajala še naprej. Nadaljujmo z molitvijo in delom za mir. Vabim vas, da bi še naprej molili, da se takoj prenehata nasilje in pustošenje v Siriji, ter da bi s prenovljeno vnemo delali za pravično poravnavo bratomornega spora. Molimo pa tudi za druge države na Bližnjem vzhodu, je še dejal papež Frančišek, posebej za Libanon, da bi našel zaželeno stabilnost in bil še naprej zgled sobivanja, za Irak, da bi sektaško nasilje pustilo mesto spravi in za proces miru med Izraelci in Palestinci, da bi napredoval odločno in pogumno. Molimo za Egipt, da bi si vsi Egipčani, muslimani in kristjani prizadevali za gradnjo družbe v dobro celotnega prebivalstva. Iskanje miru je dolgo ter zahteva potrpežljivost in vztrajnost. Nadaljujmo z molitvijo. E continui ad essere modello di convivenza.